lapha vela ngilindi ukhamini ngoba ngiyazi ukuthi kusekhaya. Sanibonani ezakithi television. Namhlanje sisuke le eGoli Mabhilidini sazokuwa la eThembisa Isibane Studios. Lapho insizwe yakithi epheka khona ukudla lokho elikuzwayo bantu bakithi kwaMthwakazi. Ama-cities amaningi eniwabonayo ethiwa Isibane Media asuke eyenzwe khona la ekhaya. Namhlanje ngithe ngithi ngizoyibona indoda kanze ekhaya. Phakathi mfowethu phela. Unjani cha? Ngiyaphila. Namhlanje ngithe angize la ngizobona ukuthi kanti lezi zinto engihlale ngizizwe zikhala emadlebeni kumnandi kangakana ziphekwa la ekhaya. Yebo mfowethu kunjalo siyakwamukela Isibane Media, Isibane Studio, nansi studio mfowethu. Hayi. Sikhulume sihleli phansi phela ke. Nami ngibone ukuthi ngifike ngempela kusho ukuthi ngisangathi ngiphuma nje ngiphume nami sengile album. Yebo mfowethu impela zodumile siqala mfowethu. Sengile CD ka ngoba ngiyabona nge design wama CD ama poster kuyarekhodwa ngiyathatha igigi kwezwa nezinto ezinto. Ya mfowethu lana ekhaya sisebenza ngakho konke okumayelana ngomculo. From ekurekhodeni, ekwenzeni ama-video, ekwenzeni ama-CD cover, konke nje, qoqela nje konke umculo. Kahle kahle uphuma la ekhaya uwumculi ophelele mfowethu. Ufika lana nje ngokunye ukuthi bese uphuma somculo. Uphuma somculo mfowethu ungasadinga umlutho usudinga kuphela ukunikeza abantu umsebenzi. Okay, Isibane sinamandla mfowethu Cholo Choki. Likwazi njengomunye wengqalabutho zomculo kaMaskandi kwela kithi kwaMthwakazi abanye abantu esaqala nabo impela kuthiwa kusenzima uqalwa lapha. Kwenzeka kanjani ukuthi ugcine usulana usungusoma business impela usuyekile noma nasemculweni noma into nje ehamba ndawonye? Hayi cha siqalelana nje mfowethu. Eqinisweni mina njengesibane sinamandla emculweni ngisekhona wathi futhi kahle emculweni ngikhona usuku nosuku. Uyayibona lento ngoba silana nje namhlanje ungithole emsebenzini omayelana ngomculo. Ngisasekhona emculweni futhi engakwenza ukuthi ngiyenze studio ukuthi ngifuna ukusiza abafowethu abasasuka phansi nabafowethu asebekhona vele endimeni ukwenzela ukuthi mangabe bedinga ukuthi mhlambe nabo beneyimfiso beneyiphiwo zabo zifezeke. Ngoba senza kanjena kunabaculi asebedumile, kunabaculi abasafika esifika sibathathe sibenzise umsebenzi bephumelele nabo bephambili. Okay. Ake ngithi mhlambe amanye amaqembu mhlambe ngithi abafana abancane abasafufusa abasuka phansi mhlambe ngoba ukurekhoda ngangizwe kakhulu ukuthi kuyadla emalini. Mhlambe akhona ama packages enwayenzayo mhlambe ukuthi umfana engabuya azokwenza isinki or ngifuna nje umuntu enze album ephelele or kanjani niye nenze njani? Eqinisweni siye sithi njengoba abaculi abanye abasafikayo banokufika bezama ukwenza mhlambe isingisi ukwenza ukuthi naye azi ukuthi mhlawumbe likhona noma alikho. And then kulonyaka into engizoyenza bengingayenzi kweminye iminyaka. Kusho ukuthi umculi wonke ozorekhoda noma uwenza ingoma eyodwa noma uwenza i-album ephelele ngizomenza i-video noma nje engama-minute mhlawumbe amabili. Sithi i-promotional video mahala lokho ngenzela ukuthi abantu esikhathini esiningi bakholela entweni abayibonayo. Mawuthi kwenye isikhathi nokuthi uyenza into ukuthi utshela umuntu ukuthi mina phela ngicula la ethi unamanga. Ngoba ubengekho recorded njalo akakucabanga ukuthi umuntu ongacabanga. So ngiyenzela lokho ukuthi noma wonke umculi sizomenzela i-video nyana ezothatha ama-minute amabili ukwenzela ukuthi abantu bambone noma esefuna ukwenza mhlawumbe album lokuthi abantu vele bayibonile ukuthi lo muntu unali khona noma akanayo. Okay, ake sithi nali ibhizinisi suluqalile yini mhlawumbe ngathi nihlangabezana nakho okubaza ingqinamba endleleni kakhulu njengomuntu ongumculi uke warekhoda kwezinto indawo manje sunelapha ekhaya yini mhlawumbe ongathi nihlangabezane nayo enzima selingo sound engineer engasimculi? Eqinisweni ekubeni sound engineer kunzima. Siney'tudio ey'ningi ey'khona la ngaphandle.
eyihlanganisa okwangempela. Manje inkinga ifika ibe la ekutheni manje-ke ngiyosibani ngenze into zabelungu lezi. Manje kwesinye isikhathi uthi uyahlanganisa into kuze ingathi ayikhali kahle, ayihlangene kahle. Abalandeli phandle, abalandeli balezi nsuku sebekwazi i-sound quality, sebeyakutshela ukuthi hayi uyacula lo mfo, kodwa-ke manje i-sound iphansi e-studio imbuleni. So sithola kanzima ekutheni-ke i-sound yethu izifike la esifuna khona, ngoba into eyenzakalayo kumaskandi kuhluke kakhulu. Isidingo nje masidlala phandle sizodlala kahle, masifika la emshinini sidlale yini. Mawuthi uyahlanganisa nama-voice ephume njalo engathi umuntu odulela phandle bathi aphumela uhlaza ngoba sikhathi badala iphumela uhlaza. So lokho mfowethu kuyasibulala kakhulu, kodwa-ke manje mina njengosibani ngahamba esikoleni ngesilungu ngiyashaya. Phela ngicabanga ukuthi ngoba sithi setholotsha kalethi nawo ngomunye wabo-Chris vele. Ngiphuma khona etholotsha impela, kodwa ngaye ngavakasha nesikolweni ukwenzela into ey'fana nalezi. Kunezinto okuthiwa ngama-VST, kunezinto okuthiwa ama-effects, nasele-CEO esiwasebenzisayo. Njengamanje mina nje ngisebenzisa ama-waves awu-2020 nama-fake filter, yiwona asizayo ukuthi i-sound yethu isithole istudio sinamshini eminingi. Mawuzothatha ukubheka nje abonamamisa yabona engagcwele ezinye uthole enkulu ngapha khona ukuthi ngapha nezinto eningi kakhulu, kanti sezenziwa kancane. Thina sesisebenza nento ezingama-software eziyizo ezigcina zimbumbu i-sound yethu iphume ihlelekile, izwakale ebantwini. Hayi, ngiyabonga kakhulu. Isiqephu sami sakuqala angikahambi ngiyabuya umchasiseli Siminyaminya sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakumayabo. Sila eSibane Studios eThembisa. Ngiyabuya ngisayophuza amanzi. I go by the name of Promise Mtebele. I represent Pull Up Media Productions. Lana ekhaya ke si specialize in filming. Here we're dealing with photo shoot, baby shower, party event, music videos, wedding videos. If you want to do an event, don't hesitate to call us and we'll respond immediately. Yeah, Bex sesibuyelile futhi e-studio. Sisesibane studio la eThembisa ngoba liyabona ukuthi nami sengicofa-cofile kancane sengipractice-ile. Liyeza elami album laphana umchasiseli Siminyaminya sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakumayabo. Uzobe ngihamba laphana ne-boys zami zale esaletseni. Yeah. Sibane sinamali. Mfowethu. Ngiyasibona i-studio ngoba sesike saxoxa nje. Injongo ngale studio engathi mina into eyenza wasuka phansi phela wazi wenza lokho umsebenzi ubona umhle kangaka singathi yini? Mfowethu kusho ukuthi nje eqaleni ukuthi nje ngicine siyenza istudio waqala nje ngothando lomculo. Uyabona uma unothando lomculo uyofisa ukuthi ugcine ufika la ufuna ukuya khona. Kwase kuba ukuthi-ke manje ngathatha ukubheka ukuthi siwumthwakazi asinawo umuzi kamasitandi. Uyabona, ngafisa nami ukuthi ngelinye ilanga sibe nomuzi wethu ukuthi noma ngabe kuthiwa mhlambe siyesaya emakhaya saya kuphi sathole ukuthi mhlambe kunamanye ama-artist afisa ukuthi mhlawumbe athole emakhaya isikhathi sibe khona nathi sikwaziyo ukuzibisa. Uyabona, so-ke manje iyona nje injongo impela engayenza ukuthi kunabantu sometimes ukuthi abaculi abasafikayo emculweni bafuna ukurekhoda kodwa manje abanako. Ngiye ngifake isandla ebantwini abafana nabo ukuthi ngamuzwa ukuthi lo muntu uyisiphiwo kodwa manje amandla akanayo. Kodwa ngoba manje njengoba sesinalo ikhaya emasandi siyabathatha abantu abafana kanjalo sikwazi ukubafaka e-studio nabo iy'phiwo zabo sibheke ebantwini. Kodwa-ke kuyafika kodwa ebantwini phela ukuthi engathi isizwe sakithi siyasabela angingakusho ukuthi ngoba usumemezela ukuthi hayi ngisibane sinamandla ngapha sengine-studio. Bayasabela phela beze noma kuba nokudonsa iy'nyawo noma kuba kanjani.
cha engakusho nje ukuthi eqinisweni abantu ngathi mangiqala le kunabantu abavesane bathi no sifuna ukuyafika uSibani sizwe ukuthi yini leyenza kunabaculi engaqala ngabo impela ngo-2016 ngiqale kusifuna besifike bangisa 2016 kusho ukuthi sesilando 5 years lapho studio manje ke bayithanda lento babe lokho abantu beza kancane njengoba namhlanje ngizojikela hayi nami ngiyavuma impela hayi lana yilona ikhaya impela likaMaskandi engathi wonke umuntu ekhuluma impela asho ukuthi hayi isirecord uMaskandi emntwini wakithi wamthawazi uyobe ekhuluma ngeSibani Studios ize abafowethu ofezela banazo istudio kodwa ke ikhaya elidala esilaziyo ngoba nabo sasibabona khona kuso lesi studio kunjalo impela ngibonga nje kakhulu abantu esisuke nabo phansi lesikhathi sesifikela isikhona bese ngiphinde futhi ngibonge nabaculi futhi abanye sebadala abanokuthi befike la ekhaya ukuthi no umsebenzi siyawuza sicela ukuthi mfowethu siyikhuphe angilibali futhi nesizwe engisebenza nazo le studio bakhona uShakes umthanda makeyboard umfowethu esisuke naye sisukela phansi okay ukuthi oShakes no ama-keyboard kuba ukuthi mangisuka le noma ngingakwazi ukudlala i-keyboard ngivele ngize studio ngile ngisizani la nginephi la kuphela ngizofike ngithole mhlawumbe ufika uthole lapha no-Shakes ama-keyboard khona usiyabonga kwami ngesinto salenqo utholakala ukudlalani usiyadlala i-bass guitar iyasidlala isigita kukhona nomhasheli mpowaswela into sale Eastern Cape ya size enokuspandula i-costume kusho ukuthi ngoba nami sengathi ngingaqhashwa phela ukuthi nami laba abafuna ilidi phela ukusasiseni uzome khona abugwaza eseyidonsa phambili ungayikhalisa impela nje mfowethu baqashe nje impela kube mnandi kube njalo ngoba ngisazwa ukuthi i-bass guitar sithola ku usiyabonga bese isigini umkhahleli ama-keyboard lapha ngiyadlala ama-keyboard nami kodwa inkosi yama-keyboard ngifuna ukucacela lophana uShakes uyinkosi yama-keyboard okanye umthakathi wama-keyboard ukuthi ukubamba uhlanganisela konke impela ngoba ma umthakathi uvele uyehlula uvele ube yinkosi ngoba uyabulala amandla kaNkulunkulu wena obulalayo umuntu umthakathi nawe uyabulala futhi nawo namandla hayi kodwa-ke khona nje into esuke yathi qhulu lapha engqondweni yami ngoba ukukhuluma ukuthi lesi studio siyikhaya njalo kunabantu oke ubasize ngisho bengenamali mhlawumbe abafika kusetshenzwe nathi nje singe-ezakithi inkulumo yakho ingenza nami ngizwe ngifuna nomusanyana nje nami omncane ukuthi mhlawumbe kulabo onokubasiza uthola ukuthi mhlawumbe abaculi izandla zincane ekurekhodeni masingathola oyedwa oseke wafika kuleli khaya wafika warekhodi isingle oke sewafonela la ekhaya wathi hayi ngicela nami ngizorekhodi isingle kodwa uthola ukuthi selokhu epostpone ama-days ngenxa yokuthi mhlawumbe ililo ayilingana ngithi uyazi nathi sicabanga ukuthi singeza kithi sithi siya-ofara ukushuta i-video for isingle yomuntu oyedwa orekhodela eSibani so angazi ngoba ngizothi umuzi umkhulu abantu sebebaningi kufonwa ngapha nangapha usungangitshela wena ukuthi singafaka bani phambi kwabalandeli la ezakithi TV ngoba angifuni ukuthi usale ungifonela mase ngifike edrobheni sesikhulumele emakhoneni sengithi hayi hey faka uzinja lapho hey faka amabhukudwana hey faka ubani uyabona so ngifuna ukuthi phambi kwabalandeli usho ukuthi hayi umuntu engathi ngingathanda ukuthi kusetshenzwe naye ubani ngiyabonga bazalwane kusho ukuthi kahle kahle ngibonga nje kakhulu umusa wezakithi TV ngibonga nje ngoba nje ngisuke on the way from nami ngoba isifiso sami ngibona abafowethu abasasuka phansi bephumile so mangabe sesinazo izinto zokuthi singabasiza ngaphuma kuphela kubalulekile ukuthi ngoba ukhona umfowethu abathi ngiyanyana ngifana safika ngempela ukwafika laphaya wayenza isingle track yakhona ithi sana lesiyisithanda sami ngiyithanda nami kakhulu ngoba
engizocela ukuthi impela nje umnikele mina ngimenzele into yakhe ngendlela emenza. Kodwa indoda etholakala kalula impela ukuthi singayithola masinya sikwenzela. Yena ngokwezinga usatholakala. Owakhona lapha zika. Ukuthi ma ungamfonelana ebani khona ngibeke ukuthi ngiyahlala. Okay, ngoba ukuze sikwazi ukuthi lento kube yinto straight abantu abayibonayo sikhuluma live wonke umuntu eyibhekile inkanyamba emnyama lapho ohleli khona Isibane Studio sithi ungomunye wabaculi abarekhodelana bakuzwa ukuthi uyathembisa usho ukuthi ikusasa lakho emculweni lihle. Thina singezakithi television sithi hayi mfana la ohleli khona ingoma yakho lethi sanelisiwe sizoyishuta mahala singezakithi television iphume iye ebantwini abantu bayibona. Ngisho ukuthi ke into sizoyenza sizomthinta manithinta kube ukuthi ke ngiyahlela then ngiyajabula ukuthi ngiyathemba ukuthi uzojabula la ikhona ngoba umfana okhombisa inhlonipho umfana okhombisa ukuba nokuthakazela umculo ukuthi kusasa ngakhona kwenzayo impela bantu. Siyabonga kakhulu bakithi Isibane Media Isibane Studios sivakashele khona namhlanje singezakithi kuhle kakhulu nami ngijabula impela ngiphume nami sengifunda okuningi sazobuya nje kuvikele zayo sengizolanda idemo yami engishiye ngirekhode kuso sona lesi studio lesiminye yasentombi zasemzekwane exhebeni kwakho kwakumayabo angazi ngavalele isinsizwa phela abantu bazocabanga ukuthi kodwa ngasisibani ngibuye ngithwele idread lami la ngafaka phezulu komunye umuntu abakuzwanga umemeza ibongo lapho ukuthi hayi indoda kusaseyiyo mpela Isibane sinamandla engisazi. Kusho ukuthi nje ngizovalelisa ngoba sengabe ngapha ubusiness nini. Ngake namhlanje ngibashele ibongo ngesimo salokho nikade singakho namhlanje. Ngumfana kaDube mina Isibane sinabantu bayifanezele umphakathi phansi ethobela nini yakhona. Ngiyabonga nje kakhulu ngizabithini ngokubafikela ekhaya. Abantu abadinga ukuthi bangithini nkosiyami inamba selokhu ngayisebenzisa ngo-2009. Yeah. 74 71 60 190 bathi uyasithola futhi kuma-email laphana Isibane Studio @gmail.com uyasithola laphana WhatsApp no-Instagram futhi uyasithola laphana upage laphana. Hayi siyabonga kakhulu simthanda lapha emakhaya Isibane Studios bayamthanda Ezakithi TV siyamthanda ungakhohlwa bakithi uyasithola lapha ku YouTube Ezakithi TV uyasithola futhi ku Facebook Ezakithi TV siyacela niyo subscriber nibuye ni like nibuye nithi notification siyamthanda emakhaya.